Dumelang, nna ke nna Setlogolo sa Matebele. Today ke the 28th of September 2024. Re mamoletše ga Mastlong to celebrate my wedding. Ke ya nyalwa, ke ya tsamaya, ke ya ko Giyane, ko Matsongkeng, nna ke ngwanyana Mopedi. Ke kutlwa ke thabile man, yo, ke thabile, like a ke tsebe le gore ebile ke reng, la understand this. So ke re tswale ba morena Modimo ka letsatsi le ke, because if it wasn't for him we wouldn't be here. And my parents also, you know, for being there, for supporting me throughout. Guys, they've been 18 years. It's not like I met this guy yesterday and getting married. Yeah. I also want to thank my bridesmaids, the rest of my sisters, guys. They've been here with me since day one. So my service providers, Lazarus, Tema Films, yeah. And then I would see Tabang MD Mashishi Decos, music outside was a Sintinawara Mali, but community at large, like the local fair, thank you.
So ke part 1 re le mo go yona go tlo ba le part 2. So part 1 ke ya ka monte, part 2 tlo ba ka hare, mara part 2 mo hara part 1 le 2 go tlo ba le break. Ba tla ke ba tsamaye ba ilo ja dinepe ba tle ba go ireshetse ba buile jwale re tla ba re ya go part 2. Jwale part 1 yona ke gore ke fitišegang jwale re sa dutse mo. Le a bona le lena gore mo re dutseng gona mo go na le se re se kopanetseng kampo go na le se se re kopantšitšeng. Re kopantšitšwe ke lenyalo la ba babedi ba le ba bonang ba dutse ditulong ba le ba bonang ba dutse ditulong tseuweng. Jwale he nna mmereko mogolo ke tlo dirang ke gore ke tlo ba apeša reng, ene ke nyaka go hlalosa ntho e nyane ya gore ga se lenyalo le leswa jwale ka ge re ka letela motho o moswa ge a thoma a tsena lenyalong ebile e se tlebe motse, re sa lebeletše re lakatsa gore e tlebe motse. Jwale ka re šetše ba na le matšatšinyana dikgwedi mengwaga mo bophelong ba le ka gare ga lenyalo, mara ba kganywa gore ba tlo lokela reng. Ke tla tlo bolela ka yona mola re le ka kua, mara ke tla re go ya ka tshepedišo ya direng ye ke betshwantse ya bareng ya bobedi godimo gareng ya mathomo re di bitša engagement ring. Ke tšela le di bonang batho ba kwatamela batho mola ba re will you marry me what ba tshepišane ka dilo tšana tšewenang ba molokele ring yela ge ba fetša ba lokišetše taba tša manyalo gore ka mohla wa wedding jwale ba tlotla ka ele ya bobedi ring re ke wedding ring. So ye ke yona re tlo e šomišang go ya ka mo ke kwešišang ke invite-we ka gona gore ke tlo ba peša ye ba reng ke wedding ring. Then ge go le jwalo ke tlo kgopela re ke re tswale mahlo re bule ka thapelo ba tsebang difela tša sepedi a ka re tše tša sefela se tlhobeileng se sena le šito ra ema ka maoto namile ya e ba verse ye tee ya mathomo e le gore o se tseba ga botsebe ya mathomo le ya mafelo e se ka ba ya se ka moka just one and last a re emeng ka maoto pele rena ba latela base Thomas fela botse ra mo latela ka verse ye tee le ya mafelelo. Re ntse re thabela wena re sa phela ha monate ka pabalo ya ka letsatsi le legolo le sa le lekgethwa la beelwa thoko ga tsena ditokišetšo tša go le lokišetša o bile modimo ya ileng a tshepagala dilong ka moka go ba fitlhela le motsotsong mo ka lebaka leo modimo re sa eme bampe ba sa dutse fase mo tebogo tša rena go wena ga di fele
ebile ga di lekantšhiwe. Re ya go kgopela ge jwale ka Modimo gore le ge re leboga re lebeletse morago ditukišetšo ditsela le dilo tše ka moka, mara le ge re sa thoma jwale Modimo, ge re ka thoma re tee re ilo šaetša. Empa ge wena o ka tsena wa thoma le rena o le Modimo ka hara dinomoro tše re nang le tšona, o ilo loka tseleng. Re a go kgopela lenyalo re le neela letsogong la gago, monyadi le monyadi wa re ba neela letsogong, dipelesi le ka moka ba ba felegeditšeng baeng ba kgauswi le ba gole re ba neela letsogong la gago, gore Modimo re thuše le kgono se re se lebeletšeng le se re se dirang se atlege. Tše ka mokana ga tšona re a di kgopela gore wena o re direle ka leina le le botse la Morena le Moleko wa rena e leng Jesu Kriste. Amen. Ke tla kgopela so ge e le gore ra kwana ke nana ke tlo no šomiša Sepedi. Ge nka šomiša language ye nngwe tlhong e ka ba English kampo e nngwe language fela tše le ntshwarele, ene go ya ka mo šetše ke bošiša ka gona ge re kopantšhitše family tše pedi ke ba ga Kobo le ba ga Baloi, ene bjale ge ke lebelela di-distance e ka re ba bang ke ba not Limpopo, ba bang ke ba Venda, ba bang ke ba mo Moletši ge ba ke tla e bea gabotse. Jwale go ka nna ga direga gore kae di-language di seke tša kopana gabotse, mara nna ke kgopela gore ge e le gore ba ga Baloi ba nyetše ka ga Kobo go bolelwa Sepedi, kae o mongwe wa sekwa Sepedi, and ge e le gore ba ga Kobo le bona ba nyaletšwe go Venda, e ra gore kae ko Venda ka ga Kobo go Sevenda ba sekwa mo le mona. Nna ge Sevenda ke sekwa fela mo go mo banko mo TV kante le mongwe so ke a leboga ge ke tlo dira mmereko owe o mogolo owe. Pele ebile ke tswela pele ke nyaka go bona dilo di le reng di gona gausinyana le okay, just to make sure gore di gona ke ska re ka nako e ke re ke a dira dilo jaaka ya ba e le gore ba tlo nna di gona gausinyana mo. Re a leboga ke bala lentswe la Modimo a ke le rere ge ba nka le rera ka nako ya reception e seng gantwale, ke a lebala fela le fete ke tsene mmerekong. Ke buka ya Baheberi kgaolo ke ya 10 le na le metšo e meraro. The book of Hebrews chapter 13 ke tlo bala verse 8 fela, le gona verse e ke bala first phrase. First phrase ya verse 4 ke e balega ka tsela e, go tšeana a go godišwe mo gotlhe, mme malao a se be le ditšhila. Ke a e boeletša verse, it was just first phrase, Hebrews chapter 13 verse 4, first phrase. Go tšeana a go godišwe mo gotlhe, mme malao a se be le ditšhila. Ke a leboga ke tla rera ka yona, re tla e bona ka reception. Mo re kopantše ke batho ba babedi ba ke tlo kgopelang gore re tsena straight go ya go bona re bile re sa dikadike. Script sa gage go e mongwe ye jwale e tsena mo go yona ye ke tlo gopela ba babedi ba eme ka maoto ebile
ge go ka kgonega ya le nwe ka maoto ge go ka kgonega go be le motho e mongwe a tlo tshwarang mmae maoto ka tsela e ke kgopela go botsiša potšišo e tee fela ye ke botsiša setšhabeng jwale ka ge re kopane kgaetšedi ya rena ka mo go na le motho wo ke tore ge ke botsiša a nkaraba letlhakoreng la ga Kobo potšišo ya ka ke mang ga Kobo o e le goreng ke yena a neelanang ka sese ya rena gore a tseneng lenyalo le obuti wa rena motho ge e le gore gona o tlo emela ka maoto a re ke nna mamang ke tswalana le kgaetšedi ka tsela e ke nna e ke emetšeng Kobo ke neelana ka yena go ba ga baloi ka morwedi ya ka go ba baloi go ba ga baloi jwale ge ka go ba ga baloi mafelong re tata re ya ka kua receptioneng ga ba le motho ke bone programo šetše na le baemedi ga gantšwe le re dunya ka go bona motho a ete a eme ka maoto e le ngwaga baloi o e goreng yena o tlo re aowa le re bona re eme moena bile re maphekana ka nnete re nyaka go toga le motho a rena ba gona ba ga baloi ba ba tlo tšeang makoti batho to mote o tlo ema legatong la bona ge a seno ema re ba bone ba ga baloi ba emeletše ba re ke bona ba tlo latang kgaetšedi ya rena jwale nna ke a go bona straight sa pele ke tlo ba diriša dikano ka morago ga kano then tla exchange di-ring ke tla go wena ntatene a ke re sesofola se komsene okay ke tla go ntate ke tlo ba ke ba le potšišonyana e tee fela o tla ba o ntatela ka morago ga mowe ga o seno ntatela o tla ba o eketša mo ke emeng gona ka mantswe a gago ke ka ke a tša maina a lenane o mpa fela leina Odrick okay osi Odrick ke botsiša potšišo e go wena obuti Odrick gore e ka ba wena Audrey wa motšeana Phuti gore e be mosadi wa gago yena fela semmušo le honole e gore botlhoking malwetšing bohuming o tla ema le yena e le mosadi wa gago fitlhelela a rola ke lefu ya na pfumela ta n'wi teka a va nsati wa mina a ri yexe emavabyini a ku hluphekeni a ku tikeni hi ta khomisana mbinyi hi tsama tihonyi swin'we nkosi okay go wena ge Phuti ke go botšiša potšišo se e ka ba go a dumela gore na re wa motšea Audrey le honole e be mosadi wa gago I mean e be monna wa gago e be yena fela semmušo botlhoking malwetšing bohuming go fitlhela le a rolwa ke lefu I agree. And I promise to be a woman of Proverbs to you. Yeah. Thank you. Okay. Ke tlo gopela le tele di ring tsewe a rata melane ntate ke gopela le mphe di ring tsewe Sarigale es I can't remember that it's Audrey
Audric ka reng ye wa itšea wa mofa e le gore o nyaka go bontšha letshwao le segopotso se se reng go eta se tswang pelong ya gago ya na pfumela na ifaka reng leyi hi ku tiyimisela na ku titsongahata leswaku i ta va yena mutsiveri wa ka Baloyi a ri yena yexe ntsene. Phuti ke tla go wena ka reng ye wa itšea gomme wa isa go Audric e le gore o nyaka gore e dire gore e beng go yena tša pelong ya gago ke nyaka se e be segopotso sa lerato la ka for wena o tsebe gore ke tlo dula ko o thegile ka metlha le matšatši ke tla dula ko o tlhompha ene ge e lelapa la Baloyi ke tle le godiša re a leboga gagolo o ka tshwara montate tshwaranang ka matsogo okay lena kereta a re tswalele matlho modimo ntate modimo mora ka lebaka la morena Jesu re eme le babedi ba e le ntate le mme ba ikanang gore lelapa le ba le thomang e tlo ba lelapa le ba tlo gotlelang ba ema godimo ga lona memoyeng ka moka e tlo bang gona ka ba moya wa bohumi moya wa bodidi moya wa bolwetši yeo ka mokana ga yona re a tseba e tla ba gona bophelong empa bona ba ikanne gore ga ba tswe go leke lenyana ba thušege modimo ba eme ba tie ba be le maatla ba ikemišetše e be batho ba nang le di-backbone go dilo ka moka gagologolo tše kgatlana le lenyalo la bona ntate re kgopela gore o ba fe lerato ba fe ditlhonolofatšo sefatlhego sa go ka mehla go ba bona thaba o tseba gore se ba se dirileng ba dirile se segolo lefaseng sa go bontšha kereke e kopane le morena Jesu tše ka mokana ga tsona re a rabela re a tshepa di tlo direga ka leina la morena rena Jesu Kriste amen okay o ka monea le right ke nana re ka boripanyana tše ke di dirileng tše ke tsona tše be go tshwanetse gore di direge and then ke tlo ba fa nako tša go rera le tša go ya go tabe e sa le tše dintšhi ditaba tše di leng mo di ta direga ka morago ga ye part 1 therefore ke tlo kgopela gore batho ka moka ba eme ra amogela mogao ra e tswalela ye then re tla tlo kopana ka part 2 a re emeng ka maoto a re tswalle matho moga wa morena rena Jesu Kriste rato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halang a dine le rena jwale ka metlha yotlhe godimo a part 1 e re fetang go yona leineng la morena rena Jesu Kriste amen ba tla lokologa ba ye difotong go dulong ka moka e tla re ge ba buile then re tla tlo tswela pele a ke tsebe ke tlo ba le MC ge šetse re le ka kua ga njwala ke na MC jwale ka ke re
Nah.
Allora non c'è pasta pegnano.
Re leboga. Le senya ka botsena. Le senya ka botsena. Hey, go shamana ba mo ba tsene re bone merairo ya lena. Ke dumela ke tshepa gore tla be mero kwa rena o thoma. My selector, thuntša le role bone se re bone rona ba re tshwaretse. Ke gopela le tsene ka potlako go bona go rena speech. Ke le ka le bina ba tshwara go tloga le bona go shine fela. Jo go tloela go le go tshwana. halala re le boga ba ga bano ile la re dumedisa ke bontšha fa gore wa rana program e a sena Mr. Mathobela yo wa mlethu re ba re go ishana ke amole mo ampile that opportunity ke tlo ba ke fana le ena sebaka nna ke moloko mme ke tshetsa ke motshwara mo re tlo mo tsa seleng ba motla ka ona modisha pholo ke tshaba ba di ska ka ya go my selector ke gopela o tlo o ngogele ko sharka re batla ba go papa moruti ke a gola ba gaufi le nna papa moruti ke a gola le ko bana ba ba pile re tla be re ba emeletsa ka treke ba tla ba fitsa ke nngwe mo ya kereke le gona re ka no ba fitsa ka ona ka baka la gore ya tumelo my selector o ka ba emeletsa my selector ke gopela ya kereke re tsene ka na thapelo ga nyanyana papa moruti ke a gola le lokile mo le mo Would you have my selector?
leina la morena rona Jesu Kriste. Amen. Amore le mo papa moruti a re a tshamo ena tsela ngwe ke a gona go tlogiti makale bero ngena bana go shetiri yeti le so a re a tshamo very welcome and purpose Mr. L Kubo aba le gona e tlang le re amole se mmuso ba gae my selector ba ba tametse mo gona ntate Kubo sa wala mo ile go ya ke monga Dia jual masih. Mo program wa go bitang ba bolele at least 5 minutes ba se ba feta di 5 minutes ba fula ka mo wa fisha le nna le ya kwa ke ara na di fene ya rena I bontle ke go para 5 minutes that's enough ya kwa na ke okay ntate go rele Amen. Item number 3, praise and words of God. Mr. P.S. Mohale, thank you. Give Mr. or give Mr. Maragina or give Mr. P.S. Mohale. Patotaka blessings, exchange of walls and rings. And Tatamut, Baba Tamete, my selector, Baba Tamete, but the Genupedi, but the Batorfa item wake up Claro, it takes. Kialemo. Okay, DJ. Kiawele tekidimesa kama kalina na mara mateso. Kalina kidimakato. Fani ke Mohale o phološitše. Ke be ke na le nna forogo
ile ka bala lentswe ka re ka se le rera ka nako e la ke be ke sa dira monyanya o la go kopantšha batho ka reng jale gane jale lentswe le ke do le tlhalosa ganyane ka feta ya ba re tela pele le go keteka e be le Hebrew 13:4 ge ke gopola gabotse ke badile phrase ela ya mathomo mo e le gore e re lenyalo a le godišwe ka gotlhe ge e tswela pele ya re malao a se be le ditšhila jale ke nyaka go tswela pele mo dima yona go tswela pele ga ka go tla ba straight a ke nyake go timetša bana mara ga ke nyake go kgopiša batho ba bagolo ka gore ka nako nngwe ge wena o bea motho tseleng e le gore o mongwe šetše a fapogile go la a fapogileng wa go bala mara eo mmeyang tseleng yena o a fadimegela o kane o a fathologelwa kgona go bona dilo gabotse ge re bolela ka lenyalo go ya ka lentswe la modimo re bolela ka go kopantšha batho ba babedi e leng motho wa monna le wa mosadi re tšea mohlala ka Adama le Efa gore modimo e rile ge a bona gore a go botse gore motho a dule a ete a mo direla wa bobedi mara wa bobedi e bile mosadi jwale ke nyako go gata di-cons tša batho ba ba reng monna le monna ba nyalana mosadi le mosadi ba nyalana ke tša sejwalejwale ke tša South Africa ke tša democracy ke tša batho ba lokologile mara go ya ka lentswe la modimo motho go nyalana monna le mosadi jwale ke nyaka go ya mo go ya gabo rena gore rena ka sega gabo rena ge be re nyalana go be go šoma dikgomo go be go sa šome taba tša direne nka fa mohlala ka re e be re ge le sogana le bone kgarebe ge a roma ba gabola mathomo o ba roma e le gore ba ile kgopela sego sa metse ge ba se kgopela namile ganyane ba tsena mo dipotšišong tša rena ge re tlo monyala e ka ba le ka re nyaka bokae mohlomongwe kgomo ya lena le ka nyaka tše kae e le kgomo le nyaka e kaakang namile ene ge ba seno e dira e le gore ba sa lokela go nyala ba tloela setsekanyana ba re ke thibela difero ba tlogela setsekanyana ba re ke tšhireletšo ba bangwe ba re ke peeletšo ntho ane gore e dirileng forogo ke e boletše gannyane ka re ge e be le makgowa re bolela ka diring e be tla ba taba ya gore batho ba babedi ge ba seno kwana ba re ba ya engageana which means go na le ring ye nngwe ba re ke engagement ring go tsena yona ya ema motsotsonyana gore dikgwedinyana ore nakonyana ba sa lokišetša tša white wedding jale rena ge re thibetše go ya ka Sesotho sa rena namile re o lokiša magadi ra boa ra re ka kgomotšela ba rileng ba nyaka tšona ge ba tla re fa makoti ra boa ra ba fa dikgomo ge re seno ba fa dikgomo namile ge re nyaka ngwetši ya rena gore ete ga re ra e goroša jale go goroša ga rena go la ga kgale e be e le go la ga gore ngwetši tlo kwatrama ya tsamaya ka dikhuru ya tsena ka gae ya fitlha ya galelwa legogwa ya laywa ya ba ya fiwa leina ya ba ka gae ba ba go fedile jwale ge ka lebaka la gore dilo tša gane jwale di bonala di fetogile batho ba bone ka re go nyalwa Sesotho go gabula ka dikhuru fase go theiwa maina leng le go dula magogo ya ka re ke dilo tša fase ba shifta ganyane ba ta mo tshogweng jale ka ge re loketše reng forogo ya wedding ke funa ke nyaka gore ganyane fela ke nabe gore ge nke be le sekgowa makgowa ga bantši dilobola go era gore mo makgweng magadi ga gona e no ba engagement ring ya e ba wedding ge re toga wedding celebration ra thoma go bala ngwaga le ngwaga go bitša anniversary ke nyaka gore ke dire ntho ba reng ke challenge o kanye ke kgopele batho gore ge nke be re ka kgona rena batho ba bašwa after re nyalane ka Sesotho go sena reng go sena selo lenyalo lengwe le amogelegile e yang home affairs ba le direleng certificate le tsebe gore officially le na le document ye le ka e producang kae kapa kae
mara ge o kgethile go tsamaya ka sekgowa ka taba tša di-ring ke mo ke nyaka go rata gona gore di-ring ke tše dintši jale ka ge ke boletse gore ya mathomo ke engagement e latele ke wedding e tlo latela ke di-anniversary di-anniversary ke tše dintši mara usually first anniversary on the 10th year re go direla anniversary ewe e ba le ring ya gona ba re ke tin or ba e bitša ka leina la sekgowa le le bose ba re ke eternity ring on the 10th year. From there ra bala ra go 15th year ra go etsetsa crystal ring ra go 20 years ra go fa china ring ra go 25 silver ra ya go 30 ra 35 40 45 ntse ke lebeletšeng šeo go na le buka ba re ke World Record of Guinness. Ge nkebe rena batho ba baso re ka theletša gabotse ra ba ra e latela ntho ke duma gore le rena re lokelwe bukeng yela ba reng ke World Record of Guinness mo e le gore the highest ring ke oak ya mengwaga e 80 lenyalong and ge nka re mengwaga e 80 lenyalong very few okay ke ba ba mbalwa mo ba ile gore ba ka dula lenyalong ba le babedi ba fita 8 years ya lenyalo a ke bolele 8 years ya tswalo ya ka 8 years ya lenyalo la gago ge e ka direla o tla bo robile record re tla go tšea ra go lokela dibukeng wa tseba ke lefase ka moka rena ra go spoiler re le South Africa ra go iša le bo Robben Island wa e ba le anniversary ya mabonwa e seng taba tša bo perfect wedding no anniversary ya mabonwa le a nkwa gabotse jale ke rata gore a re bušetse morago botse re tsebe gore first year le kopana le ratana batswadi ba boledišana le nyalana e ngwaleng dibukeng e rekote home affairs re thome go bala di-anniversary tša gago motho mongwe average ya batho ba South Africa ba fitlha mo go reng ke coral, ruby, sapphire and gold tšeo dira gore ba bang ba na le 35 years ke coral ba na le 40 years in marriage ke ruby ba na le 45 ke sapphire ba na le 50 ke gold e ra 55 bo emerald, diamond, blue, sapphire ke a duma nna gore se ka ba magwa fela ba ba le meshan le di-anniversary tše di ngwalwa mo dibukeng tše dikgolo ba tsejwa ke lefase ka moka ba spoilwa ba fiwa di-present ba direlwa dilo tše dikgolo e be rena ba baso e be ka rena a re nyalane e be ka re rena a re go le mmogo lena ba babedi ke a le kgopela tshwaranang gabotse le go le mmogo re ba le mengwaga mohlomongwe tšatši le lengwe re tlhokomana anniversary ya lena ya mabonwa e na le one of the names tše ke di badileng mo re go fa ring yela ya botse e sa te ka mo left mara ya ka mo to the right hand e bontšang gore bophelong ba gago lenyalong la gago le tsamaile mmogo for a long distance tsela tša bo matlhokong bofumeng malwetši and stuff ke dilo tše di leng gona re a tsena ka fase ga tsona ra feta le tsona mara ra tseba gore mafelong we want to break the record we want to be recorded in the high books of the whole world not of South Africa only. Thank you MC. ya leboga ntate Boriti ke le ba bethele megolokwane destroyer he ka mogolele botsana ka ona motho a ka dekorita ka lena man let's ke gopela ditseng ke le bethe ka bo ganyana nyana mo ke le chikinyenyana ke tle ke le bone my selector ngo chikinye destroyer ke bona gore na fa di goga jwa Mara
selector. Hey, we talk of the story Jagama. I say by Yaka. Never let police and let her worry the check. Again, never give matamate. Realable, Mari chicken jacket. Thank you. Realable. Hey, I didn't Lang. Speech by parents, Mr. and Mrs. Kubo. Kehopela Batakino, Patabator Fapulelfa. Mr. and Mrs. Kubo. Himalwana Batamile. My selector, Papa Tamete Mula. Papa Tamete, Batakanopi. Oh, okay. Okay. All right. Really, boy. Don't go. Iringile fence baka mogolwaka. Le re mabedi ya mara. Only 5 minutes. Ozo nchawa sa modimo. Wale mo ke na ba madimo program ke ko April. Ozo le ke se ka mbela ka mo banyadi wale munyadi. Bana ba ke le tlhonepa ile ke a le kwatamela ka dikhuru se ke se ratang o lena se nka se beane gore motsotso mongwe le mongwe a ke le rapele gore modimo a le etetse bophelong jwa lena ka moka modimo ke ena mofenyi wa tsotlhe a ro diphefo tsotlhe e le ka rapela a ona ntse ka le tshikinyane a ro lerato la le go na le motho o nkileng a fa bana ba hae dithatana a ba fa one thatana tsena ba di roba la bobedi a ba bontšha lerato a bofa dingatana tsela tša dithatana gore a fa motse ore a di robe tša mopalela a faola ore a di robe tša mopalela a ba bontšha lerato ke eng lerato ge le bofane a ona motho mo a ka le bofololang le metsi a ka se le tšee lerato e batho ba ratana ka gore lerata ntšhitše ke modimo a ona wa le kgethetseng le kgethile ke modimo a re lefatshe ke ema mo lena ke kgale le batho ba le diboneng a le sa le batho ba o rutiwa gore le tshwanetse le tsamaye ka tsela mang le mosadi le monna. Thank you. Really, want to go manjema with manjakago, manjala to manjaburuto. Adding item electoral badge of honor, me matabakobo, Heli Logona Batamilin, me matabakobo, Itankino pay, my selector, Papa Tamis, Ukari Salava Shokuba, Patarwan Chamerai. Dear Yo, the chin to me. Nalaga delta, Matabo,
Medisha ka mutaka mutenteng kena mathago wa ememmo ke ngodile speech na nataka sasenyane for my sister and my brother. Firstly, I would like to congratulate you guys for le la khona go fitla mo le fitlile ngona le khono le tswa gole le le ba babedi. It has been more than 12 years le nyalane. Mamotha, you just wanted to make it official, but ba tseba gore umma ba lo ikannetse a umma ba lo ifela ka molomo ngwana bomma. As you both begin this new chapter, you have a decade already. You've been in this relationship for 10 years. As you both begin this new chapter, I wish you a lifetime filled with adventure, laughter, and unconditional love. May you please find joy in each other and never stop creating beautiful memories you've been creating all along. When I show you proud to come we have lost. But no liar. My selector, I saw open like a minimum technology. When I'm not a Chaka, number the kilo period, a Kakoshara hard. You may love mobile whatever you give what that Malumiaker. I say, yeah, got my selector. Rahadia Telemalumi. How was my you? What say it? What say it? Rahadi atele malum. Aha. Okay, get about the millennium mola. Hey, Mama Kabusiwa. Well, I know go Marawa. Little Kawa. I don't know what the Hadid Maroon. Oh, sit that fellow my selector. What was
ba etella ka moralo ha ke re ba botlhokwa go ke thoma ka magara ga le malo ba ga la ke go le ba khalayo le tlang ka mola pele la ko la bale ke la bala banna ke wana go wa dula lo ga de no so soft lo mana ya na ke lo wan mambele ke le tigara wa shibane mukangu mukete ali tlema na ke mutito wa bayina wale tia ko wa bani shawudi wono lo kwa ya ni mudi wo belena ena sikaba wa ya balo nina sika wa ya mapaisa tinuti ka hotelela mangta bile do tu fese ka la pela mapaisa lena to fele ka la pela balo eke pwede mudi mamba ile le tsoko tawaka utsewa ka balo iwo le pailore beke sware ile ka ayo na makanjera ka la pela ngabe tu chile ka asa ka pela amen re mokete ga gere engele ba tshamo go gore ke lego Baru nyala kamang. Unyala kamang. Kabaloi. Awa nagiri. Babaloi. Unyala kakubo kimaemo. Agar bajaji. Unyala kakubo kimaemo. Ele kilmela hori. Bakubo le babaloi. Kintoji. Tadi soba na ritle morite yo bona na udiala. Mukete mo bosaba twa yesu. Belle twa ba di bana. Bale para ba twa. Batwa bo zikulu ke la bana. Mutogolo. Igora khat. Mutogolo. Wa mana lu itekile o tsega baloi. Era hore ka baloi. O khumana di wona tse dingwe ka baloi. Tsana tse di khumaneng o bo ho tsele tsona ka eno. Le ka baloi no tswa di gona. O di tshware jwale ka o tshwere tsana tse ke tsa ka gomo. O ska ro fita ko kwa baloi. Wa nna di wona tse di wela singa di bona. Ge lo re ke tse di swa. Ithute tsona o bo phele le tsona ba ta o rata. Mosadi wa botlhale a kere ba so tsa sa balala le kwela re ba ditsina go ka ka. Mosadi wa botlhale go ithoba. A ithobela moatsae a gona re la pale la hae le go le gabotse ke a dumela gore ngwana gadi a o tlodi ya tse sengwa di bona ka gobo bone molamushu wa mmona ena molamo le bo mmagao gore ba phela jwang batho ba ba di ka mo go ba phelang ka ona botse le wena ke dumela gore lo fitla kwa lo ba nonyana ye tete ka sebetse pedi ka re ba re 1 + 1 is 1 ka Bible mara area mathematical 1 + 1 is 2 yona wena le baloi ira lo plan together baloi ha o tlo plan wa botsa ngwana bo sejware ere go botshabo mmapele mma ha o tshotwa le go di dumela re wena le ngwana wa gadi le ntoti ere ngela ka plan together ona na le mole ya ngona mara ka le plan ya ba mo wa tsala mo gare ira lo pala go plan go phelo ga lena amen nna ke dumela gore modimo o le shofaditse sa lena go no botsibisha rena batswadi o re bona re ka nnete le a ratana ene le batho ba gona le more etse ngwana wa kobo a esa le wa kobo kwa baloi ene ba fitla ka baloi ba dira tsa baloi joina tsona ska nna kwa esho a diwalo joina tsa baloi ka botlhale ka re modimo ke a tlo o file botlhale a kere ka moa ka moa tseba papa le mma ba ya kerekeng I'm sorry wena o ruta ba ene ba baloi ya ba kerekeng ba ruto ya kerekeng ba gona o tseba modimo ka re modimo ke sethaga tse ka moka tse di dialang di dirala ka baka la re modimo a le gona le nna ke a dumela gore we don't represent the world ko ya ngona re le ba semono re shore o ka se diše fase jwale ka ba ragolo ebile le ba malome ke a leboga ka tšeo ka moka megolokwane
ke be ke sa ipolediše ke rumile ke ba semono ba re ke eme ka dikgato tse pedi ke emele ba ragolo ke be ke emele le ba malome ka fao ngwana motolo ke re tswela pele o dira tse di botse le re nako ile ngwana ka baloi re tsena re ska la kra re tsena ka o thutuma re tsena ka baka la o tsba re kana mosadi o ile kwa o tlo re ntša tlala ere bola ke tlala baloi wa re bona o ka bo re bona na re batho ba mokuta mang ke gopela re tla ke ne baloi o no re tla tsa botse ka baka la gore o re tlhaletse re ba batho ka re wa tsba re di hole tsa di fele ke a leboa megolo kwa le batho ba esho skala tsa mamalo ragadi nanga le ka go tsa mase sothuwa le batho ba mo ke rile ke bona peke ka kwa ke kwa bosi ha re mama thauna re go ho le ka pala go thinta peka ne la ragwa mona sumela di ponto shi akena sera tsa ba sa sa se tanga sa ya se ka le tsaksi le la re a tsaye auwa skala e fan nane ke tole fa thoka nae la isha thui o tshwantsi ye ho le bolela nke ke tsona tlo bolela le malome le mmotse le ena le a seka re a leboga ke nnete a re di bone mo fela di bone re ile meketing gore le ka siota fela la re ke le naba maragolo o ba boragadi le ka dietsa batsogo jale 200 ke yone o šupa gore bo malome le ba ragolo ba fetile mo megolo kwa le batho MC ya o leboa ka baka la re le nna re tshuputse dikgopolo be re sa gopole ntho e jwale ka re a leboa košala ya bona nkere a re yeng le tele ba šala morago ba ye madulong a bona go tlhokwa kudu batho ba bona bile ba itshetsitše a se ba le mao ka itshetsha mone go re koto bara re na seng mara ba kgono o ntšha se seng ba selecta košala ya bona Thank you for supporting us and you are welcome. My father and
all of you guys. Thank you. La bona ntwe ngwana wa ileng e botsukulu fela tseba re na banna re itshosha kae o tloga go bue o eta la twa re o freewa for papa hae le mama hae o lokile kwa ipshina ka bona that's why gona o ka present o re papa le mma le ra go bana ba ka ra go botsukulu le bona ma nkere bethile matsota ba thank you my dear thank you God bless you ne modimo wa shofa te bona ska tsho bona ntwe e go se ampe mara ska e mona wena o bolela e tlo fanta ka tona ke ra le bona thank you my selector e ring give it friend and colleague he ba le gona mara se ba mpa bitso a bona a batle ke no pele ba tle ba refedita friend and colleague e tla ngene before ba bitsa ntate Mathobela ba re tla ngene mogolo ka le tla tlo beya kanya ka fa una le ngwe inyaka o beya kanya ka mo e tla ngene colleague and friend ene le wona e tla ngene pele my selector tawa ka bona molwa awa batho ba re ka ra le nyalo folo ka mla tsama awa o le ka mola le nna tabere lukulile mo re le ngo ngere ngwati ke bone e lo le hatana dieta ke sakala lena le nna e sanya ka nna ya ngana go bue le ta bona le ibereka jwa my selector ka ra ba fitle stage are go gare Babina se seli mathunzi ka pa iwo wona re teke go seli mathunzi a se tsare nane nka ba thaka ka di tshitwe nga lo ke tsare mara a una bothata ke thoma ka mampe friend or colleague which one all right well Khotso on behalf of colleagues ke tlo ba la fela message o ba nrometse ngona a kilo tlatsa ibile a kilo fokotsa okay. He's not perfect, you aren't either, and the two of you will never be perfect, but if he can make you laugh at least once, causes you to think twice. And if he admits to being human and making mistakes, hold on to him and give him the most you can. He isn't going to quote poetry, he's not thinking about you every moment, but he will give you a part of him that he knows you could break. Don't hurt him, don't change him, and don't expect more than he can give. Don't analyze, smile when he makes you happy, yell when he makes you mad, and miss him when he's not there. Love hard when there is love to be had, because perfect guys don't exist, but there's always one guy that is perfect for you. In conclusion, from all of us at work, and best wishes for the exciting new life you've got looking forward to. Thank you. Okay. Naki go well la do na ba hotse. And naki go well la ke le be di put. Thank you for giving me this opportunity to go well la well. I've known you, I think it's 13 years now. It's about a little and again, another 5 years ago, it's going right now, the tree. But you know, thank you. And can I come to our words? Omarad, did you feel such a but say about life is not a smooth sailing. Mara, when I can't say public, I was you will do good. What for men about we go on about and what one we are going. One. Smile see was a terrible Mohadi Boku and Mazwana. I would say they are so. No, can't I cannot manchu Volena.
ke no lebogisha mokgotsi wa ka gore today ke mmabalone ke a leboga. No, monna a tšhaba go bolela gore nke na mantši. Monna a tsena a re ke kgopela Spanele a re lata bomme se bonkile. O tata gore bja lona bothata jang. Se ka la re a re na mantši. Yo ya le tsona o tako e re le emiša e le gore le yang a re a monnašo ra ka o emenyana. Re a leboga. Bagešo o ka re ke kgale bosele. Di-story tša ka o ka re bjale di lapile di nyaka go ja o jale. Yes, o ka re dijo di lokile le nna ka mo tenteng re kgopela gore di tlo ja ka moka ga kere ga ona wa ka sije ke tlo dumelela ntate moruti ba tla di bea matsogo ke moka di-story tša rena le monyadi wa rena ba thoma pele others ka morago ya kwala kere se ka ra kgarametša dilo ka moka dilo sepela botse ga ona wa ena ka sije re tlo ja e re fetša go ja di-story tša rena o ka re o na le go tšhentšha ga thaya e na ke sa phoši pene ke moka re a tswa re o tšhentšha ra boa re feleletša programo ya rena. My selector e re ke gomela gona fa ke go leboge ngwanešo re tla be re ya dijong a ke se rona o na le koša ya dijong ke re ba rona le ya ka kamoreng o na le ya ko dijong ke se borona ke efe ya ko dijong nna ke no makalatše gore le le thunya ke se borona eng ke eng solanka re tsene ga o neta e dia jale mogolo wa ka ntate moruti ga ke se borona e reng ke lefe platforma pele my selector ya melela le re šofaletše dijo tsela tša rena ke moka re kgone go ja. God bless our food in Jesus' name. Amen. Re a leboga. A re tla re thome jwang o ka re ke serve yourself gape re ka serve yourself rona ba bangwe re tswela ruri yaka ko tšea tray ye kaka ande ke jela ka morago tent ke re ke ya ko jela mo lena mo ka khumana se ke badišitšo ke thakathakane ke a itseba ke tshwara khona. Re a leboga. My selector tšhagoa ka thereke ka mowe re tla be re ya dijong bo tate moruti ba re tšhofaleditše distoro tša a re yeng dijong bana bešo e re boa re ya o tšhentšha go tsene itemong ya rena ke naana gore ke enyane kudu tabe se se re fetše a re ye jwale bana bešo. Pele o ya la ka sepedišo wa tla destroy ga o jwale wa tla destroy wa tla maloko a le gona ba ga kobo le ba ga baloi le bona re no dia motlhala di jwale jwang. Okay ntate moruti ba re ba sa latile malepola o tshola o ka re o shota ona na mara tsamana ntse re tshware ke some few minutes ke dimela ba tla be ba eka bena la ka lo lokisha plate e lo se lo ke ba be ready to go. Re a leboga o kukeganyane my selector.
fatshe tshwaranya a dire so ke dimela gore batho ba tsenang ke wa botlhokwa ba mafelelo la bona a o sana di-extension ka mo thoko go mora wa ke kgopela gore ba tsena ke bona ba mafelelo ba le ba tsetse ya madulo kgopela megolo kwa ene le ba fesa ke dimela ke re o na le batho ba di-camera ke bona ba santse ba di-video ke bona batho ba di-otshomo a bona rena ba di-phone o ya ka thoko ake go tswana maisile thewa le bona
leboga pele moagisane a bolela ke tlo gopela Pheki Meki ge moagisane a fetša a loke ka sereke a tle mo a tlo re retela ke ra gore moagisane a fetša ke tlo mo fa platform moaleng gona ke a tshepa o lokile ka moagisane le sempolae sa ka ko sepediša pampiri ke fumanang ke thadilwa se nna mara fela ke kgopela ke tshware ke a leboga ke a o dumediša Mr. MC le setšhaba ka moka se se tlileng ka mo motseng wa Kobo le tlo bona Sesi Mashia o Mamotha e leng Mabaloi Mashia na se ke mo tsebeane jwale nka no re o hotse mo pele yaka ka matsong ngaka ge ke fitlha mo motseng wa Phukube e leng bahaishane ba Kobo ka 1992 Mashia ya ba ngwana o mongwe wa o mpontšha hore batswadi ba hae ba mo rutile o tlhompha jwale nka se makale he Mamotha o fitlhile mo le ngwana ke a o leboa ngwanaka o mosadi ene ka mokgwano nna ko tsebang ka ona o ska fitha kwa Baloi wa tšhentšha o be Mashia wa nola ke mo tsebang o be Mabaloi smile sela sa hao lerato lela o be ngona le lona tlhompho yela nkileng wa mpha yona ke tla akaretša bana ba ka moka a senke ke kwele ngwana lo mote a mpitša gore Mmaphukube ke mma ka mo lapeng le Mabaloi o mosadi mongwe o mo strong ngwanaka ene o ska fitlha kwa wa change o no ba ka mogwano ene o aga lapa la Baloi ka moggo o ta le humanang le ka ona mo ko beile ngona o ba bontšha gore wena o fitlhile o kobolle o nna straight ke leboa mengwaga yana yela ye tsebang ke nna le wena o kgomaretše Baloi o re Baloi ke nyaka ba mosadi wa hao Mamotha ke a le leboiša Mabaloi le ntate Baloi Mamotha o dumetše a re bontšhe batho ba mo Amaslong o re ke o Mabaloi yena ke ntate Baloi se ke tlo se dia mo ke se kgopela mo Mabaloi a ke na selo ngwanaka mara ka mokgwa ke thakgetšeng ka ona ke nyako go reka gore o emelele o ba bontšhe yona ka mokankere o emelele o ba bontšhe gore o ikgopetše Baloi o dumetše ka gore bo e nyaka Mr. MC le ntshwarelenyana motsutsonyana Sesi Mashia Mabaloi ke kgopela gore o emelele ke nyaka o die ka mogola ko o boneng furu o e apara o bontšha gore o e thabetše ke a kgopela motho wa mmino rini mo
Bakwa. Sorry. Ke leboarini. Ke nyaka re mosadi o a leboe mokgaladi wa hae. Ke a leboa mara ye nngwe se le felediše le botša mamaloi a re apere wiki a se ka tlhwasa ingwa jwale a tlhefa a ke ra se ya kolota notamaloi moreketšea e le moreketšea morata ke o morata lena ba se di apere bana beso a se gore ke phoso ene bile se gore ke molato modimo tlatsa mara e fela lokololang pelo tša lena lenyalo le di dikaekae kgopela modimo o tlo fa lenyalo monna wa pesa re ya tutong yela ya le poroi ka ka wa bona ya gore o ntšhiwa le kwa ha o kokota mo monya ko mo kwa lo hey ya boya montle so ska la fela pelo bana ba fita ka le na ke re ya lebo sereti se la ska ke sa le ke bitsa sereti fa gore ste storeta o siluki ke sa mo para mask re ka se motobutse ke go para ra thobole mask a tegeno a to goreta mona tutu ya go ma selecta ba re le mo mara ka bona se ba ya para ona bothata re tsona ba felicit e ruki le nyaka FM o le tlopela o ile mashaba ke ba bantši re a leboa mara Mogolokwane Kuti o tselela pina ngwanaka o se go go morao kwa raka di ba opela a opela ke go opelela pina e rene le ba se ba ka seba balai ba kaloya monna ki wago hallelujah Mogolokwane ke morata ke molebantšhitše ke letabela le kwangwana la thoba gomola ja motho ke phuti ya bomma gopadi ko ba mothathamala piantsa bodi ko ba re borwa ke bana ba moseselipolang ya disibotho la pona taleo ta bona ratiwa ke mang a re ke ba mmapitšadi wa medipitšadi wa mma ka o thoka mollo ke motho wa magadi ya mošameledi ya bommanokwane ga saola ba photose ga ba photitsana ka mafuri a re ke a titula ka matšhaba dudule nna titulang a re ke motho wa boratšhaba le setša ba re sethankea dumediša etibeti ke bona re retšha dumelang dilo di change jagere a re sa di ya goa la sa go tseneng ya nothi
Wow. Baby fela thusi go ke wow. Ha isa le goa. Ha ka go bata. Re le mo waseleti. Ba le shuri ga la pele ka. Ya o di gale. Kilo bitsa Mr. Baloi le Mrs. Baloi re kwe maikutlo a bona. Ke gopela trekela my selector ya It's a wonderful day. It's a wonderful day. What's on that little so fitally? Le modimo wa tla le bia kantšeng. Rena re bathegi ba lona. Ke gopela go tshego ka yona. Ntate Baloi le Miss Baloi. He re wa gona gala ba folwe ba tlema mo ba re fe semafatlheng sa bona. It's a wonderful day. Tshego ka yona maselector. My selector, I get a pleasure. From a queen, a pleasure is enough. It's a wonderful day. I was going to open a gamma and get my shade in Chava Lugo Tillage. Can I now read the Jama quality like a don't tell it for Chata Hatampas? How many will be? I get yes. Can I my selector? Itana Molaka. Because fit is it. How now? I can know. We can get our advertiser for each. Then we're going to disappoint Marauna time. With a look. Natamaru. We can get the military Kaila. You are like a HCG and disappoint. Or an marathon test of Mavakaso. You know, when I just a Makari touch screen, eh? I was a Makari the 310. Get a hand. We learn draw now you go look up. Or a compound and entry willing. Auneta, itaka muso, ikare Petrinya. Kariur launayo, Marabigi me, Auneta. Itaka kare kaone kitabeki militant at Devanoi, le Mabanoi, but I got a farm I could go one out today, but feel like one who was so kakang, 99% to war. Sound good. The Nakana woman at the floor. Ah, it's from a telephone. Ah, yeah. That's Devanoi. I get a fence about Mohaka. DJ or Nasa Hota machine, I got what is one now, like Marathon Hotel. It's a guy Mulio. Take a reka. Cancer. Karavana fika kusukela tolo ngafika yokumala lokuyifika yini. Utabata iseketela batatlangela na yena. Phakathini ka mthatlo ngokola kakhulu. So nirhandza ku cancer va nga swi endlela ka hina ntsena. Ava endlela kun'wana lava kombela ku va tivisa ku va ta va ri na mtchato. Va tlangela swi va swi leswi tsakisaka na cancer. Putsi Baloi. Babetsitse mo ke rata o le wa Morana Modimo o feta dilo ka moka batswadi ba ka molekani wa ka my siblings my brother-in-laws included my pastor program director, family and friends, colleagues, neighbors, and community at large. Bana ba shina klapile a mantši a ke na ona ke a leboga ka nnete in your own busy schedules le le la sekela the date re lebele kwa pitšo la cancela mabaka ka moka la re ga ko gore aya ro celebrate le bona
e ka re go tloeng ga lena mo ge le boela morago modimo a ka le etselela pele go ya le ka mo a le etseletseng pele ge le be le tla mo a sepela le lena a le fitlhiša ko malapeng a lena a re tše ka moka tše le di labalabelang a le nea tšona ke a leboga re a leboga ntate Baloi le Mabaloi le rena re lakaletse matlhatsi le matlhogonolo bana bešo a modimo a lerato modimo a lešoko a le ete pele ka ga lenyalo la leina re a tshepa dumela gore tše dintšhi di tla le tlhonolofatša re a leboga a re a thamelatang welcome to Motherland Miss Makula ge ba le gona e tla ne re fepole welcome to Motherland Miss Makula ge le gona e tla nke my selector ba felegetše ba tekele Miss Makula Miss Makula bona ba ba bona mo dishobitse tsa house o tla ba lebeletse bona ka ditshikipene ka wena o itatile ka toulo pe night dress ela ya mabane ntate wa tlhokomelwa sesi wa mono rupila bjang a ye mmerekong a le motshetse
a tlo tlankga Tony o ka re ana mosadi a boa mmerekong a nyaka dijo o mmotsa di ko microwave ka leoto ebile ko microwave di lebelele ko microwave a re bereke bjao wa tsoga ga o nyako itse gore o buile ka nako mang wa tsoga wa futhumatsa metsi wa mfa metsi a o tlhapa matsoa wa motekela tafola a ja ntate ga a sentse a o mo omanye mo pela bana ba e teng tafola o sekela melato kaka behind the door o mo omanyetsa ko teng se mo pela bana ka re gona ba le utlo mo omanye ya o tlhako ditisirin tsa gago ka bošunta to ga tsamaye bana ba papa le nna o tlele titititi se se wane a ke re wa itsa ke nyako tlhalosa o na le bana ka bo a re papa le nna o nrekele e wane a utlwile ka wena o moroga mo pela bana a re iribja a re o bontate ba mo pela bana ra ba tlhompha bontate ba tlhomphiwa o mo fe lerato o kgotlhelele o ikokobetse mo ntateng ra utlwana ka mo gae kamo ga o na American soldier le nna wa mpona sa le ke nyalwa ka 1982 ka di-22 tsa August ke aperero ke sweu a shifa bona tlhogo e bjang ke tsofaletse ko teng ko tlhokofala ga matšhala o ile ena o robetse mara ke sa setse ka mo ga matšhala le wena sefanse sa baloise o tlo ya le sona lebitleng o tlhokomeleng tato a se belief a re nyake ma-return soldier ka mo ke a leboga leboga hei o ka re ke bona tafola ya ona yo di bue di tšhelatala mo bana o ka re kgila le bota le ba ja fase nako ya ba tsweletse ba re a re kwaekwa iko betha le bate ba re botse ba rena ke eng into ke sa o feng yona wa iko simple question but it's so difficult ke eng into re sa o dieleng yona o tlo reng wena banna re pala ko ya raga nna empaletse ke nyako bolela maaka empaletse re a lebo a re etemo e latelang ro sega keke a ke re baiso ka re ke kgale ke bone tla ba meltankere jale re lata straight wa ile a re itsekatšeke ro e sela ke Miss Smono ge ba le gona re batameleng re eng ka ko go senya keke he le gore ya jeo ke re nna ke opaka fela e le gore ya pala le ona tabe padi Miss Smono e re le gona batameleng re ye go senga keke o ka re ya bofelo le lokile ora le nyako shaeng rin ya moleng sebesi Basilekta, mara mala ki sebesi. Kaware kari we, mo khawa pula dia pa, dia le ni sinya ko ba tu. Mari. Aw salagan. Ke ko sa. Ko ru ko pa. Basilekta, mari ko sabar ga aw salagan. Na ka ma thomo ki. Iluki, entre to salagan kam ka. Agar bari alu. Ulugi DJ, dia ba. Para salagan. Mo, ari. Hallelujah. Kano botsa phuti o re kuku e beikiwa ka mokgwa o mojwang ka hara lelapa. Mosadi ge a le ka hara lelapa la gae o tshwantse o lolokisha ka o dira diresepi tša go fapana. Hallelujah. Ke tlo kgopela sefela sa difela ke tlo e bunda
ke tlo e bala ene ke kgopela papa Baloi le mma Baloi ba itheletše. Ke chapter 8 ke tlo bala verse 12 e bolela le lena ba babedi e re serapa saka titi se re nna wee. Ke ntate Baloi a rwa Mrs Baloi a re serapa saka ene serapa sa hae fela e seng sa batho ka moka. Ge re bolela ka taba ya serapa ke bolela ka letšoba ge motho a jetse mapolomo a nyake batho ba tsenelela wa nošetša gore a kgatlhiše. Ke rata go botša Phuti gore ka ara lapa la gao ngwanešo ipotše gore Baloi ke serapa sao seo ile o se tlhokomelang bophelo ka moka ene ko wena o tshwantse o tseba gore Baloi o kgotsofatša ke eng. A ke re bana ba gona ke tšhaba wa nkwešiša ke wena ko wena tshwantse o tseba gore se se kgotsofatšang Baloi ke eng ene o ska ba le ditlhong tša go tšhentšha resepi ene ntate Baloi ge o bona Phuti a tšhentšha o seke wa re o tšea bekae resepi e o tshwantse o thakgalele taba ya gore o thomatše diswa. Ke tšhaba o bolela kudu ka gore bana ba bona lena le batho ba bagolo ya nkwešiša. Ke nyako o bolela ka taba ya respect Phuti wa bona ge re bolela ka cake re bolela ka taba ya tlhompho e tlhalosa go yena wa ba wa ikemišetša gore mo motlha ke mo apešareng ka baka la cake ye o ikweleng Phuti a ipeke. Hallelujah. Ke nyako bolela mantšha gore banna le basadi ke nyako bolela taba o lomo ge o bona ba kgotleletše ba le ka gare ga malapa ba beile ke selo se setseng. That is why ge o ka bona selo sela se ba beileng o mongwe a re bala ka kamoreng ye nngwe o mongwe a re bala ka o ye nngwe ba thoma go lwa ba thoma go lwela taba ya gore o ko ba e bolela le ko seyalemoya ba re ga re kge morogo lapa le godiša ko ga morogo sese without o ga morogo lapa a le gole o ka mo rata wa mo apeša wa mo tlhatswetša wa mo ainela wa mo kulela tše ka moka wa rata bommae mare ge o ka se mo kgotsofatše ka cake wa se ibeike gabotse o ka se fihle 80 years le ba e bolela. Hallelujah. Ke nyako bolela mantšha gore mosadi ge a le ka gare ga lelapa o tshwa kuku ya strawberry tomorrow o ka dira ya chocolate seneneng o ka dira ye wena o e ratang o ka no re ke dira ya vanilla e re ke go botse Baloi ya ka setsepedi o tlo tshwana le nna ka thapa ya dithapa jaaka ke nyako bolela mantšha gore ke a baker sese. Ya ka baka la gore ke nyako kgotsofatša molekani wa ka se se ntlišitšeng ka gare ga lapa ke gore ke tshwanetse o baker cake o re lelapa la semono le golo. Hallelujah. Wena o ile o baker cake o re lelapa la Baloi le golo le thene o ka no e dira sese gape o ka se dire ngwana ntle le o baker cake a o kgonagala. So wena tshwanetse o kgwatlhiše sese ene e re ko botse bofokodi ba Baloi ge ke nyako bolela taba ye nngwe ke mo rute yona today. Ke gana mosadi wa o tsena ka gare a lenyalo a dule 10 years ka moka o re 20 years a feta a ke a re a botsa batho a re molekani wa ya mo kgotsofatše o bo o duletšeng all the time o bo o duletšeng nako e ka moka ka baka la gore o kopane le ene le mathomong o tsebile mafokodi a gae ene molekani wa gago Phuti wena o tshwantse wa dilo gore a phumoleye a ona motho o mongwe ke lona lerato lengwe o seka re ge Baloi ya thomao ka gore matšatši a dikele botse o na le malwetse a tlilene a fapafapane ka nako nngwe a fetša banna maatla mara a nyaka mosadi wo ba le lerato le pelo wo ba le modimo ka gare wa tla tsebang gore monna ka le aka le bothata bo so ke nna ke tshwanetse o ba le yena ene o tlogele ditšhomi because ditšhomi di ka o botsa gore a wa mogotsi ge o sa iphini ka lapeng re tswela ka ntle no baker sese gore e be e tlhakane tšatši le le mokotsa ya apeya mara wa e dira gore e be e be kosi ya nnete. Hallelujah. Ke ra gore ke botsa le basadi ba bangwe ke a kwagala o ka re ke tla fetša mo ene se sengwe se ke nyaka go se botsa ntate Baloi mosadi wo lentšhile lomu ke bolela mantšha gore mo sefela sa difela
wena monna o tshwanetse o apare mosadi o mongwe jwale ka pheta a seke a ba a o tena pheta eo tla reng eo ditupela o e lebelela go kgatlhega and-e le wena Sesephuthi monna o mo apare jwale ka pheta molaleng wa gago ke a kwagala ke gopela dithipa ba ka gae ke gopela dithipa ke gopela moemedi wa bakobo le ke mo keikileng gona ke nyaka o moteng ke nyaka o moteng hallelujah ke tlo le thipa e le tshwarishang ene le ke gopela ga ke le ka kgona go tšea le tlo e sea la kgona go fa ba baloyi ba pele ba tsamaelela le gone le šale le sea awa o ka no mmutlwa tšana tše tse pedi dibikile a ena problem ke tlo thoma ka mosadi a fe ba baloyi ke tlo gopela Sesephuthi a tšee keke a fe ba baloyi re bone gore na o tlo ba fa ka mokgwa o mofe go elang ka maa mekgoši megolokwane shate re a leboga ba baloyi le bone mmalena wa le tlhompha re tlo gopela thuša molekane yago thuša molekane Sesephuthi re tlo gopela papa baloyi a fe bakobi melodi megolokwane re a leboga le ka tsamaya ke nako ya batho ba babedi Mr. and Mrs. Baloyi le tlo bonagalang a ba kgathe cake ya bona ba re bontšha gore ba le ba babedi o diragala eng melodi megolokwane le tlo ntšha peace re re kweng ntate baloyi le mma baloyi
ke ba botšiše potšišo ke tla kwa gore ba reng gantši o thoma mampele ba re o thoma mosadi okay Sesiphuthi ke kgopela le dišeng bo papa wela mo batho a ba le bone gabotse wela mo ba le bona gore le di betha jwang wela mo ntse ba lo ke kgopela gore re a mojiša ke kwe melodi megolo kwane kore hey melodi megolo kwane leboga e metšeng papa le iketlele yona le thekge ditho e be e tsenelele a re kwe ntate baloi a ke tsebe sešankane be ke ta e botšiša ka sešankane gore le ikwele jwang keke ai ya famba yona ntse ka ya famba a re bethele matso Sesiphuthi ba taba jang jale ke nako ai Sesiphuthi sešato ke nako ya papa baloi a re boneng gore ba di betha jwang o ka re Sesiphuthi o nyaka sammoa ke mbone gabotse a re theletšeng Sesiphuthi o kwenye ka modefo o kwa modefo a ke nyako o bolela o ya pele o fitlha mo ke a leboga le bone ya ke re sepešwa bo mmasimono ba tswile ba bolela go tlala seata ba re yang lo ba bakela kere lena ba e se tšhole fitlhe make sure le dia recipe ya nnete e tlo fitlha mona la bona le jwa o mo sefolo mona mara ele ka pea pot atšhi re buile fela o etsa monna re ke ta bona nene ya postpone lenyalo a re ngwao ae ga se ke kgopole botse ngwao tamo ga se kgopole botse le ya kwana ke rata yang le lo e ko futa botse bana bešo ela ba e bolela ela ya gore motho a re ka ra 10 years ya re mokgwa motho a nkgotsofatše la tseba ke maatla a fela baešo la tseba nna ke le so nka se lekane le papa moruti la bona maatla a ka le bona ka se lekane ya re nna ke sa le o moso la bona jale le expecta gore papa moruti a be le maatla a fete nna o godile a kere so nna ke sala le maatla ke tshwantse o bela aua le papa moruti re a leboga nna I'm 35 years old ne mosadi ya ka o na le 34 years a tseba ke se ka batšhetša ke batho ba rena ba re o tseba motho ka bošiu mamotlha ka bošiu wa monyana ntoe re ke le botseng ba tlo disappoint o ka tsena tv le ka kamoreng e ka mona o le ka mo o ta e tseba a le ka gona o e latelela mme mo a toe o ka mme a mo gaufuang a o tlo motseba botse la tsamaišana ga botse se ka ba le tshoši lenyalo e so simple bana beso mara yang lo lokiša recipe yaka ke kgatlha ka mforobetse ka ona masmon gore basadi ba yang lo lokiša diprofeta ya lena nna re lokile ke re le bone ke tlopile yes re lokile rena ba sana bothatana ao e ngwe le ngwe e lokile ba fola ela re ya itseba ka mora re ya itseba madimo re ya tseba ga kere jale ra gore bana beso le nna se kana fela pelo e ka fitlha nako nkere re a leboga item ya rena e fitlha bofelo magešo a reng a kere ba jela keke tshwantse ronwa o na le nto engwe ba re ke toast ka mo ro e direla ke Mr. Roberts a le ngwana a re batamele
re bona gore se ka la tšhana betse nkele ke bona šete go na le ema emala ditlelase ka mong ke kwešišolla go dialang a kere motho wa toast sete a fitlhe nna mo ke felela go mmita fela le namara ke bona tšhele ema emana moo o thomile o tlhakatlhakana iketseng motho wa toast o tla tla le go tša rona re dia distraction la bona ee botse Robert a lona o le ona morwa bara nna be ke nyakile o dia ka tee toast ya tee ke le bona e go sekutu my selector ngo watametse botse Robert ya tle ke mpeng re bona gore na re ka di jwa my selector Gugala uri munyana usara itoro so. Eish. Igugala maselekta. Ngina go tshaka ila lenyalo a kere toast o nyaka go shinyana e usana nyana so ya sonya ke se bona o mister okay the couple all right my teacher ngo ba tshaka go shinyana ya sonya na ka re yela e upalesi yo tsia mo petrengana moneso cause re toasting a re nyaka lenyalo ka ra toast ya kere pleasure auto kana misija di class ya la la ke tsana tshing ahe patamela ke re mo Robert ke bitsa metsa ke ses ke bitsa go sa ke Mr. Robert yeah you know okay Evening, guys. You guys look amazing tonight. You look great. Finally, we're here. I've been waiting for this for almost like 9 months now. So we finally here. Congratulations, guys. It's a true statement. When God gives it a thumbs up, it's a yes. It's a done deal. You guys have wrapped up your deal.
It's true when they say winners never quit. You guys have won. You never quit. You kept on going at it. You kept on through the turmoils, through the struggles, the perseverance. You guys, at the end of the day, you prevailed. You guys are champions tonight. You're inspiration to a lot of people. Yeah, they are looking up to this and they say, one day I want to see myself sitting at that couch, also myself repping my team. I didn't want to prolong the speech. I'm a man of few words. You guys have taken me out of my nutshell. I'm a very shy person, scared of people. But today is let me just brave up and face the crowd because you guys have inspired me so much tonight. Let God guide you with wisdom. Let God open your eyes of your understanding in order for you guys to conquer till death do you apart. With that, guys, this bottle of champagne. For those who don't drink alcohol, I think it's cold drinks. Can we pop the bottles of champagnes? Can we unwrap them and open them? Whatever source of drink you have in your table, can we guys? Can we open our champagnes and raise our glass and say, happy wedding? Can you guys fill up your glasses? Can you guys fill up your glasses? Let's pop the champagne, guys. Let's pop them up. Let's pop them up. Let's pop them up. It's party time now, guys. We celebrated the Balois, guys. It's party time, guys. There we go. There we go. That's more like it. That's more like it. Guys, I'm counting down on 5 seconds. It's a countdown from 5. We raise our glasses. Come on, guys. Are you guys ready? Are you guys ready? 5, 4, 3, 2, 1. Let's toast to a chest, guys. Congratulations to the Baloyi. It's a done deal. Happy marriage, guys. Cheers, guys. Mr. Robert Zebadia, the Television Galapin. Hello, 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 Tommy. The Hopper de Fasmo, I get a problem with it. Hopper de Fassi, Refage. Reagan, Hopper in the Fast. I really. All right. The man I would talk about
gore ye bangwe ba ka ikhumanela matlhatsi ntho ya bereka le bona le nna ile ka taka topantho ke šala ke tšea mosadi ntho ya bereka ba na le metsikinyana so a ke kgopeleng basadi ba e se banyalweng a kere e tlankeno pele o na le presentation basadi ba e se banyalweng ba di-story ba kae re ke bitse bape basadi ba di-story e tlankeno pele bana beso ba bangwe le sala ba banyane se kala ya ka go tšewa thakana le mathata e tlankeno pele ba lefe ntho ngwe šea botlhokwa basadi ba di-story ba kae oh number one everything number one o mongwe kae who is the next wa bobedi a kere le wena fo nyalo sese wena ke take ya kwa eno re tla bolela le baeno ke tšee basadi ba babedi ke tla le maintain a ona bothata ba bangwe ba kae sese le right hello hi all right oh Mr. Roberts hi Mr. Roberts okay le lokile a kere le to khumala instruction makere mara se ka ngampana why tshwering ai ke tla ke ya boya ke tlo ba MC ke a le. So this one is going to be done different. Then I prayed for this bouquet and I want to bless each individual woman who is not in marriage. So for every single rose that I'm going to present to every single lady here, let it be the beginning of a road whereby God will give you your lifetime partner. I'm not going to throw it to one person, but we're going to share it amongst us. Thank you. Unless only he, she. Rehopela basadi. Ladies. Rehopela basadi. Lilukile ke. La zona de Rabala Lidien. Ul Kabar. Ul Rabala to the Kabar. Baraba Latagua or a telephone. Kapa. Ul Ramal. Make sure you're all a Kabar. I want to go Shiva with it. Tamarisa Mouse. Boss, all right. And then the remaining one is for my little sister, Aisha Lankamrao. This is to say next year to you. Thank you. Yeah, really. Ceci, schedule away. It's up to you. Take it or leave it. Or pass it. Ball is in your hand. Walk ahead. Again. Really boga. Sipili se bote mamanoi. Kidi melao ba fideli blessing. Omolo mo da bana na uli joa. Ria bana. Hello. My second wife. Hello. How are you? Osadi wali yellow bone. Utatswaga na lola have coffee color and yellow bone. Really, actually, Taliban, we got a program on life level film again. Yeah, real item, yeah, announcement. I get the word now on a exhibition, Jerry Linga Arena. Says put this lap.
Pampile le na mo pampiri mo ba re tla le di announcement. A ke tsebo nna ka gore jile o sana le tse dingwe ga di extra dinner. All right. Se sputi. Selepe. Ke tsebo nna ke monna re ke mosana ke le seis. O tla ntshwara no fita. Announcement puti selepe. A le gona. A ka re fe plan. Pele re tla bitsa bontate moruti ba re tswalle. Puti selepe. Ona. Abana. Shwele tata na motswalle. DJ, dia moshoma. Bana bia mabolo mo wembotsi. A botlhokwa go. A tshwana le mabalo ya ke. Ele le tshwere le bone mabalo. Are. Ka le nna ke bontile le se se mo ke se na motho mo sare go matamela wa tso active ku abanna ka bole go pela banna to panye sela o ke mola mo ke ra ore mare ke to pile yes ba ra bana re le babesh rito sela item announcement ko ala o ka re bele ya bodijo ka re fitlhe bodijo ka kana a o sana jedi re je tiru lo roba pele ke tabitsa o papa moruti Aki di sebaka se ke leboeng batswadi ba ka bana besho ba ga baloi ke leboa sebaka se ke lang ka di masona la sinyatse la ntumelela ka tataisha sefofane se o fitlhella fa le jwale ke re bagesho motho gabo a laele go ya mashimong ga se go tlhwa wa ka mo go mako thega ona mo ya ra gore ka mantšhua ke ya leboa papa moruti ke tlo tšea thapo tše ke di gafele lena le re tswalelele ka gore yalo tlabe modiro wa rena o fitlhile bofelong ke re ba sa ilo tšea maeto ke re bagešo tsela ke ntšhietala e nyaka mošwane tsela ke dinong le ya go kaoka a e re modimo a kgotsa modimo a lerato a re lote fitlhelela malapeng ya rena malapeng ya borena re fitlhe re bolokegile malapeng a rena papa moruti a ke la o ela kudu jaaka tema ke kgathile a ke lefe sebaka okay ke gopela re ke re kumule ganyane re tsalle ka thapelo re tla re šetse re feditse go rapela re tla tšwela pele le dipolelo ke a le gopela hle just a moment of silence and we close in prayer awutsalle mama bawuthandekayo siyibulela kakhulu ngethuba osinike lona kusukela ekuseni kusofika ngeli xesha ube mhle kakhulu siyakuthanda siyakubonga siyakudumisa siza uzuko kuwe njengothixo wethu ngoba mzali wakuzuka wena emazulwini lisuka ihlabathi lonwabe zithi nemvula ezi zifike futhi linyakame
siyabathandazela aba babini abashadileyo bankosi benga indlela yabo yomshado ngaba nayo sukela ngoku kude kube ngulowo mhla ukwahlukana kwabo besahlulwa ukufa kanti abazali ihlobo nezalamani siyabathandazela nkosi bambi baseza kushiywa intombi abayithandayo bambi baseza kwamkela intombi abayamkela njengomakoti bangithixo banike inhliziyo ezinzima nezinkulu ukuze mzali bakwazi ukwamkela noku-adjusta omnye komnye izinto zonke mzali sakungenzeki imishado iyachithakala kodwa wena njengothixo yenzile leyo imishado iyakuma imini samile kule ndawo futhi sizawuhamba siyathandaza nkosi indlela yokuya egiyani inde kakhulu kodwa siyathandaza endleleni apha akukuhlanga zikhona izinto ezisisiqobo endleleni zimbi ingazizilwanyana ingazi-pothole ingangamagophe okujika kwemoto inganemoto iifault ezikuso iba uthixo nkosi bagcine balondoloze njengamasirayeli owawuhambisayo wenza umfula nkosi wenza ulwandle wena njengothixo uhamba nabo aba sibanikele esandleni sakho kanti nathi esishiyekayo bangithixo sigcine silondoloze phezu kwako konke siyacela bamalethi ubabalo lenkosi yethu enguyesu kristu kunye nothando lukayise nobudlelwane bukamoya oyingcwele buhlale uphumle ngoku kuthi aze abuye inkosi uyesu esimkhonza nesimlindileyo. Amen. DJ, welcome to Mongaro Chai. Yeah, wow. Now I'm out.